Spoštovane dame in gospodje, projekt Ključ spet na terenu, Cerkev Svete Marjete Pernica. Smo tukaj pri tem genialnem simbolu. Ključ v soncu in v tistih časih, ko so vedeli, kako moč imajo simboli, ni naključje, da je potem tu na vratih Davidova zvezda. Se pravi, simbolika in uporaba simbolov igra bistven pomen v našem življenju in to znanje je treba reaktivirati, revitalizirati nazaj, zato ker ni nepomembno, kje stoji kakšen znak in zakaj kje stoji kakšen znak oziroma simbol. Kot rečeno, Pernica, Cerkev Svete Marjete.